nami amukela ka Alco Decomposer channel loko ri ka mi nga zami subscribe bani kombela leswaku mi subscribe mi like mi share mi tlhela mi commenta loko mi heta ku vona video leyi namuntlha hi ta va hi ri karhi hi burisana na Maseve Violah hi phone call a ni nge teki nkarhi Maseve Violah ni kombela leswaku mi ti introduce. Ni rhandza ku xeweta vayingiseri hinkwavo vulavulaka i Maseve Violah ndzoma xifundzenikulu xa Limpopo edorobeni ra le Tzaneen. Mina ni munhu wo tsakela ngopfu Xibelani. Naswona minkarhi yo tala ni mali kumeka eUniversity of Johannesburg ni nga lembe ro sungula and na malembe ya 19. Mi nga hi hlamusela hi vuenti mayelana na Xibelani mi sungulerini Xibelani naswona swi sungule njhani? Timhaka ta Xibelani a ti sungule hi lembe ra 2018 ekaya ka hina a ku ri na ntlangu vamhani a va ri na Maseve wa vona lava nga ku a va ti ku va supporteni. Ni khamari loko va ni vita exitejini va ku ni ta ni mbarisiwe Xibelani a ni tlhavele ngopfu ka njhani mina ni mbarisiwa Xibelani loko a ni ku swi kota ku cina Xibelani. Kambe kusuka kwalaho vamhani a ku na swibele leswi mitlangu leyi a va yi attenda na yona ku cineni ka Xibelani ku na vo va na xona. So na mina a ni mbala ni tikuma ni ku cineni emahlweni ka vanhu vo tala va ni tsakela loko ni cina va ni byela leswaku na swi kota ku cina ni ya mahlweni karhi ni cina Xibelani va ku nyonga ya mina na yi Violah. Loko swi karhi swi ya mahlweni ni swi vone hambi ku ri hakunene na swi kota ku cina ni vona na ti-improvements ni sungula ku xi tsakela swinene Xibelani. I mahungu ya kahle ngopfu no vona ku tshemba leswaku vito leri ra Maseve Violah ri sukusela kwale ka Xibelani. Ri sukela kona. Hi ku komisa mi nga ku mi fambe tindhawu tingani mi ya cina Xibelani naswona ku ri tindhawu ta njhani? Tindhawu leti nga famba tona Xibelani ti tele ngopfu a ti hlayeki mara ndhawu yin'wana na yin'wana na swi kota ku fikelela vanhu ramanga kona ku nga khathali ku hi le kule ku fika kwini ntsena nyiko ti-direction na kota ku fika kona ka ni cina Xibelani ni Violah. Okay, so loko vanhu va twa va tsakela ku la ku tihlanganisa na n'wina maybe van'wani va nga va tsakela ku mbuka kumbe swin'wanyana leswaku mi ta va cinela Xibelani va tihlanganisa na n'wina njhani? Va nga ni kuma eka nambara leyi landzelaka 064 970 6531 na phinda 064 970 6531. Loko mi nga ni kuma ka WhatsApp hi nomboro leyi kumbe eka call na le ka email ma ni kuma eka motipiviolah@gmail.com spelling lexi landzelaka motipiviolah@gmail.com. naswona loko vanhu va lava ku na ti-video ta mina cina Xibelani va nga ni kuma eka TikTok va nga ni searcha hi vito ra Violah VIOLAH_BLAQ. Xivutiso xin'wanyana i ku i ncini lexi mi xi langutelaku tanihileswi mi cinaka Xibelani mi ti langutela ku va mi ti vona mi ri kwihi kahle kahle hi nyiko leya n'wina ya ku cina? Tindhawu leti so fana ni tsakelaka ku ya cina kona Xibelani hi tindhawu to fana na ku hala ku Giyani ku hala ka Malamulela hala ku Yilimi hala i tindhawu leti tsakelaka ku tsutsumela ngopfu eka tona. Okay, handle ka Xibelani i ncini xin'wana lexi mi twa ku nga ku a ni mi vutisanga mi tsakela ku byela vanhu? Xin'wana xa kona i timhaka ta ku ko tala ni va ni ri laha ni teke timhaka ta swikolo kambe ku sungula masungulweni ya n'hweti ya November fikela lembe leri taku exikarhi ka n'hweti ya February ni ta va ni ri kona ekaya. So vanhu va fanele va ni buka hambi ku ri ku timhaka ta ku ni kwala exikolweni va nga chavi ku ni bela riqingho. Ma kumeka. Ina. Okay, ni tshemba ku va swi twini vayingiseri. Mina nyiko yin'wana handle ka Xibelani. Ina nyiko yin'wana yona na yona. Ni munhu wo tsakela ngopfu swilo swo
vulavula swo vulavula hi swilo swa mina ku yima exikarhi ka vanhu ni vulavula swi tsakela ngopfu hi xilungu leswi vitiwaka public speaking. Public speaking na swi twisisa. Yes. Swin'wana swa kona i ku na swi kota no yimbelela no repa ko va ku sweswi na yimenyana hi swona hikokwalaho ka timhaka ta xikolo. Okay, marito yo hetelela lava mi tsakelaka ku ma vula i yini? Leswi tsakelaka ku swi vula ku ri eka vayingiseri va hina va le kule lava kusuhi lava nga le ku yingiseleni ka interview ya mina na mi khensisa ku va mi spende nkarhi wa n'wina ku yingisela interview leyi naswona na mi rhandza hinkwerhu. Loko mi lava ku ni vitana mi nga vi na xichavo, feel free ku va mi ni contacta. Okay, hi fikisa sweswo emakumu ka interview ya hina a hi burisana na Maseve Violah. Mi nga rivali ku subscribe. Inkomu. Loko mi lava ku nyanyuriwa hi ku thawuzeriwa Xibelani, tihlanganiseni na Maseve Violah eka nomboro leyi landzelaka 064 970 6531 ni phinda nakambe 064 970 6531. Mi nga tihlanganisa na Maseve Violah eka email address leyi landzelaka mutipiviola@gmail.com ni phinda nakambe mutipiviola@gmail.com.